पाउसेद युम्पम उइब मर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे जीवनी हाइना हरकपद वाई डी सिन जानिंग दबा फाउंडोरकले थासिगी तराद लिलोंग केंद्र की मरुंग तलैबा तुरेल अहनबी दारुल उलुम मखा थांगबद लैबा एमदे सलाम अपोप एमदे अमुगी युमदा यूथ इंटरेक्शन मिड 30 लिलोंग एशिया हाइबा थरुमामदा ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आमसो कोबा ऑर्गेनाइजेशन असिगी मिंगसिन अदुना कौथोकिबा आमसोगी VPKS जुनुस अलिगी तुंग इनबा मियोई खराना लिलोंग केंद्र तारिब फुरुब खरादा जीवनी हाइना स्टेज लाउखिबदो यूथ डेवलपमेंट डिमांड कमिटी YDDC न तराइन लौदे अमसंग जीव हाइना फोंथोलिबदो कनानो करंबा कंग्रुपनो करंबा सगाई की मियोई सिंगो हाइबदो KS जुनुस अलिना सेंगदोरकदबनी अदुगा आमसोना प्रोग्राम असिदा याउखिबा थौमिसिंग अदुसु ऑर्गेनाइजेशन असिग मरि लेना याउखिब्रा हाइबदोसु खांगनबिउ करिगंबा ऑर्गेनाइजेशन असिग मरि लेना याउदबा तारगना प्रोग्राम अदुगी ऑर्गेनाइजर्स सिंगना आमसोगी मिंगसिन दरिबदु करिगिनो हाइना सेंगदोपिरगो हाइना YDDC की जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज खान थादोरपा चेरोल अमना फोंदोरगले चेरोल असना हाई इरमदम मणिपुर असिदा मितै पंगलना खुंदा लैतारकपदगी हौदुना इरमदमगे थौदो वाथोक लेंगाक सेशन क्यादा लिलोंग केंद्र असिदगी थवाई पुदुना लाखराबने सब मिनिस्टर अमदी MLA फावबु ओइदुना नुंसी जाना लेनरकलबा लमदम असिगी फुवारी फावबा लैरिबा लमदम असिदा मतम खरगी ममांगदा मोइरांग कोक्तादगी होंगलकलगा लाखिबा यामना नाहा ओइरबा मियोई अमना प्लेटफॉर्म अमदा हेक्ता लेप्तुना मियोई खरागी थौसिल मानबा मौंगदा नुंसी जाना लेमिनरिबा प्रजासिंगी मरकता सिंगजेप थाजिनबगुम जीवनी हाना लाउदुना तुंगदा हौरकलिबा नाहासिंग वारानबा मैकेदा लमजिंगबनी हाना लौदबा ngamloi टाइटल दना जोट इंटरेक्शन मिटनी हारगा तौथोरकपदन मसिगी ओन तैनबदा तौरकलिबा असिना ताकबदे मियोई खरागी थौसिन नत्ते हाइबदी ngamloi मियोई खराना मसा मसागी कानबा खरागी पॉलिटिकल माइलेज लौनदबगिदमक्ता नारोल सिंगबु खुलाई ओन सिनबा हाइबसी यामना लेबक थीबनी अमदी मतुंग तारकपदा नुंसी जान लेमिनरिबा प्रजासिंगी मरकते इमुनैमु तानना बहनरकपा थौसिलनी हाइनासु लौदबा ngamloi इस्लामिक टर्मिनोलॉजी दा हाइबा तारगसु हिंदुन लेरिबा नत्रगना हिंगलेबा मी अमदा हेक्ता जीव ऑफ काफिर वही असिगी मिथोल पीबा यादे आबै अगनबा वफम लेरिबने स्टूडेंट ओइबा तारगना स्टूडेंट ओइना लायु स्टूडेंट गे माइखुम उपलगा स्टूडेंट सिंगपलाना लमजिंगे हाइना खल्लेबा मियोइसिंग असिदगी ऑर्गेनाइजर सिंगदा सेक्शनबा मतम मोरे नागोय नसाना पॉलिटिशियन ओइनिंगलबदी पॉलिटिकल पार्टी सिंगी लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन दा याबियु अदुगा अदुनतना नहासिंगबलाना लमजिंग खरबदी लमदम असि मरा याउदबा उपामबिगुम ओइखिबा हाइबसी मसाना ताबने हिरम असिग मरि लेनना अमसोगी लुसिंगबसिंगना मागी मथक्ता अथुबदा एक्शन लौखटकदबनी लोइनना मखा तारकबदा अमसोगी मैकेदगी थौमिसिंगदा असिगुंबा थबक थौरमसिंगदा याउदनबा अकनबा वाफमसिंग थंबा तंगाई फदे नत्रगदि ngasi थोकलिबा थौंगसिंग असि मखा ताना थोकलोइ हाइनिगा लेते हिरम असिग मरि लेनना KS जुनुस मसाना आइकेबा वही अदु लेबाक मियाम खंगना लाले हाइना नबित मगानी फावबगी मनुंगदा सेंगदोरकदबनी नत्रगदे थांगनबा मेकुबदा मागी मथक्ता लीगल एक्शन लौनरबा मियाम का लोइन होनरगनी हाइना चेरोल असिन मखा ताना फोंदोरकले मखा तारकपा अतोप पाव मददा मणिपुर की गवर्नर नुपी लीला अमदी नुपा लीलादा मकोक मथंग ताखरबसिंगदा मना खोसेनाखरे निफुमत पनरक सुबा ऑल मणिपुर सुमांग लीला फेस्टिवल लिसिंगानी कुन कुनमाथोय ngasi iboyama sumang lila sanglen da manipur state kala academy na senduna pangthokre nupi lila amati nupa lila da makok mathang takhrabasing laukthoktune award kya khusinage ngasi gi thoramadu da manipur gi governor la ganesan amadi langthabal ACG MLA karam siamna thoiba mithunglen oina sarogya khe nupi lila da sangai artist association anba mana phangkhe नभी सुमांग लीलादना सना खिंग खिंग ngang कंजाबी मिधै चनु कोम ड्रामा एसोसिएशन आनब मना फंके सुमांग लीला की बेस्ट एक न लमजिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की KSDF न तागे सुमांग लीला की नुपी साबा की आनब मना लमजिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की लाइसरम बॉय कॉमिक आर्टिस्ट संगाई आर्टिस्ट एसोसिएशन सुरजित साइखोम न आनब अमदी साना लाइबक नासुम आर्टिस्ट एसोसिएशन की सौरफम हेमंताना नि सुपताखे ओलंपिक मेडलिस्ट साइकोम मीराबाई चनुदगी पुंसी वरीद बेस तौदुना पुथोकपा मई इक्लबा थमोई हाइना मिंथोनबा सुमांग लीला मियमदो खुदोल तमके पाकिस्तान की ISI अमदी अल कैदा अटैक तौरपा याबगी ओथोकपा लेबदगी आसाम दा अकनबा सेक्शन थरोंग लौखटख्रे
Pakistan ki Inter Services Intelligence ISI amadi Al Qaeda na Assam ki mafam sin attack torok pa yabagi othok palai badagi Assam Police na state asida akan ba section tarwang sing lawat khre aire bawasan hai intelligence report ki matungin na Darang district ki Dhalpur da thokiba Muslim misamani hatkiba made police person jauna miyoi kunrom aso apan nangkiba ki thawtok aduga mari lainana ISI amadi Al Qaeda state asida attack satharpa yai habagi pau phangbadagi Guwahati Police Commissioner amadi district khudi maki bakok songba officer sing mit na singna lainana ba amadi mathauda ba section torang sing lokana ba khangan khre aire ISI na RSS ki cadre sing amadi Assam ki army leiripa mafam sing jauna India gi atopa mafam sing de attack tona ba thawang tawri aina intelligence report adugi matungina aire Aryan Khan na NCB ki 1K da mahakki damak chaktok chaba pokadaba karigumba thabak kharati tawgani aikre Saya si gau kiba October anida Narcotic Control Bureau NCB na Mumbai coast ge Guwahati na chatpa cruise ship amadage drug pha kiba kamari leina Arthur Road present da leiba Bollywood ke superstar Shahrukh Khan ki masarupa Aryan Khan na mahakki damak chaktok chaba pokadaba karigumba masak nai ba thabak kharati tawgani ana mahakpo NCB की कस्टडी द काउंसलिंग पीकिबा NCB मुंबई यूनिट की जोनल डायरेक्टर सामेर 1K दर पोचतुना आइखरे आइरे आर्यन खान ना NCB की ऑफिशियल सिंगी फोंदोकिबा की मतुंगिना मागबो थादोकलबा मतुंगदा मागना लाइरबा अमदि नामथिरबा लाइरबा अमदि नामथाबिरबा मियाम की दमक सोशल अमदि फाइनेंशियल सिंखतपिनबा थबा खरादि तौगनि आइखे अरानबा मरम अमदि दमक मागबो लाना संदोकपा याबा थबा कमता तौरोय आइखे Brindana politics da khongdarakpa ayaka mari lainade thmkhre Thaunawjam Brindana Ya School Assembly Constituency da mere poina thoraktuna mekhal da khongdarakpa gi khongtanga si mamong nupi warbasu karigum bahiram amata da mari lainade haina lalhawlup amagi chairman warapa thmkhre Elias Sanaya man phongdokre wafama singa si Nomaithem Pahari Memorial Trust na sinduna konong mamangta leiba lamyan ba Sanglen da pangthokiba Manipuri isai kining thawel Nomaithem Pahari dai kitabage sahi tara mangharak suba ningsing thorum kambari leina pawmi singgi wangi pakhum piraduna thmkhre ofong doklam ke bane magnai democracy satpa lebag am orabasu democracy gi wan thok leitra balamdam asida leibag miyam na matik chaba miu ching khanduna mikhal da that kadabane TS Brindana mikhal thengna da thorak liba asida sagat pasu leite amade janing da pasu leite Konai asigi tunglam chat ki khalaga miyam na konai asiba jokat pangam gada pamiu sing kana da bahwana se maidei furbasi la kontra phawo yakshi lakhre tampa ki pikra basaruk sing da kuntari ba furbasi ngasi dagi sai khara ki manung da mut khiba yabagi akiba leire saragasi da nongba kangdana amati atada khamlaitana mitop sing changchilak basu lepthri aike state asida hojik leiriba lingak lol asi phel orba mathau toba ngamdraba system amane Selfana leirabasu maram chana sina bangamdraba system moire sahi cha kya dagi contaminator liba from masel amana amagi mipal tangna tuna mating pangna do hingba mathau tai from masel gi marakta hingmina bagi tangai fadaba du khangmina ba kamdraba di ekoi punna lominagani ana so phangdoke tongan ba force na ekoi masel gi marakta tharak liba singche pasina maram orga apan bagi saktam sagat pa ngamandabani masina maram orga singtam ani gi marakta mungna ba tholakpane Yellow for Sina Lamdam Masi Tunglam Chatkidamakta Amatoina Chanchin Minasi Hanamagna Makatake, Taromaduda, Manipur, Madamisai Masak Narba, Muikana Sarubiaki Loinana. Like it upon my temp Pahagi photo the I like Katunika Komnabot K. Baragasida, accidenta Mapa Masa Jaunami home sire Taruk Sogle. Laibaktiba Togokama Oina Nasinung Tilpung Home Tarakpada SN Highway number 1 G. Kangabok, Sorozini, all Pamanakta Kangutanakar, home tensionabagi Tagokta. Mapa masa jaunam yu hom kodak ta laikidre taruk sokle aire laikidre basing adudi sandel sena dam dagi langhu laring sahi ni fuga manga apa laikidraba kang amadi langhu laring ge masarapi hars sahi kun aduga salungpam kang yam bem dagi maibam naba kumar sahi kun thama thoi churapam makoi miyo homasene taudoga si salungpam lom dagi impal tamna haigalakba angangba masugi alto ke 10 amen 06LA 1148 na ayogi median landuna pailaklaga sandel tamna miyoi mari tungduna haithrakiba angoba masugi car MN04A 4866 amadi miyoi mari tungduna sangai yumpham tamna haithrakpa utmasugi alto car
MN04V1625 थमजिनबदगी थोखिबने थाउदोग अदुदा सालुंगफमदगी आइगलकप कार अदुदा तोंगलकप माइफम नबकुमार अमदी चंदन तमना हाइदरिब कार अदुदा तोंगलकप मापामसा पुन्नम खोयहोम थाउदोग थोफमद लैहिदे सौकलब संगायुमफमदगी मरी अमदी चंदेलदगी मियोई अनि डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल थौवालद पुखलमलब मतों इम्फाल की हॉस्टल सिंह रिफर तौखरे मखोई की मनुंग संदेलदगी एनरी सही कुंथ्राग तरुक अमदी संगायुमफमदगी मियोई अम पुन्ना मियोई अनि की फिवम लोरी हायरे नागालमरोमद मिनार तुरेलद अंगांग अमा सीना फंगले मरे ब्लॉक की मनुंग चनलैब चाही विलेज मनाक्ता चेलिब मिनार तुरेलद हौकिब अक्टोबर 15 की नुंथल पुंग होमलुम ताबदा इरुजबद लोखिबदगी थीब खंगद लेरखिब सुचानपुर निबुलंगकादगी चाही 15 की अंगांग अमा ngasi pung bapalom tabada misanadraba ari bathong haibi amaki mayada asi phaksang hoina fangle aire thogdok thokpa nimit adudagi hauna mafam adugi khulgi miyam yauna morheda leipa tongan tongan ba CSO sing STC KSO MOIC KKL UZ o amati atop miui kyana angak aduba turelgi akuibada thiba humbage thabak chathaduna lakpani aire napi pharo bani haiba ama riman lauthakre मसाना यादब सही नौरीबी नुपिमसा अमा फादुना पुरब मतों लोतुना लेकी आबिगी मरालद मसागी सही तारागा मपन छुबदा ngairiba nupa ama ngasi chief judicial magistrate Imphal West की कोन फथोकलगा था असिगी कुन मथोई फावबा पुलिस कस्टडी रिमांड पिखरे कोर्टना पुलिस कस्टडी रिमांड पिखरब मिय अदुदी Imphal West district की नागामपल फावई सांगबम लेगाइदगी सालामनेगी सही तारागा मपन छुरब मिय असने थाउदोगदुगा मरी लेना महाक पुलिस ना फागलब मतुंगदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कोदांगदा पुलिस कस्टडी रिमांड प्रेयर का लोइना कोर्ट पुथोरखिबने ngasi court asida sathakiba remand hearing aduda police ki makedagi equis adubu pharibagi maram sing equis masada khangle aike equis ki makedagi su mahako pharibagi maram mahake imungna khangle aiba bakom beke case ase thengna bagi damak legal aid council ki mateng loba yagani aiba wafam sing amati masagi anaba leirabasu khangalakna pakona hangki maduda mahak masagi anaba leite aike korasina aiwogi submission sing kumna yenglaba matungda police ki prayer aduba ayawa piraduna एकुइस सालाम नेकी बुथा असे कुनमाथोय बबा पुलिस कस्टडी रिमांड पेखि बने लोइना एकुइस असे अक्टोबर कुनमाथोय द कोर्ट असिदा अमुक खना पुथोरकनरबा खानखि आइरे माखा तारकबा अतोप पाउ अमदना कोर्ट कॉम्प्लेक्स मनुंग द उकिल हाटखरे उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ngasi नबत जुंगबा मतों मसागी चही कुंथ्रागा निपान छुरबा उकिल अमा माकोक तनमैदा कापदन हाटखरे पुलिस की मतुंगिना जलालाबाद तहसील की एडवोकेट भूपेंद्र सिंहना केस खरा की मतंग द क्लर्क अमा उननब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदुगी अहम सुब मथोंदा लेबा ऑफिस अमदा चटकेबदा नंगबै कापगी मकोल अमा ताखे अमसुंग महक सिरगा लेरबा थेगनके कंट्री मेड पिस्तौल अमसु हक्सांग अदुगी मनहक लेरंके मफम अदुदा चिंगनबा अमदा फंगखेदबना पुलिस नसु थौदोगदु मिहात अमरा नत्रगना सुइसाइड अमरा खंगनरबा होनरी आइके मदमदुदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स अदुदा उकुल सिंगना मरा लेबा मिउ अदु फाननबा डिमांड तौदुना खोंजंग अमा चथकी पुंग खरागी तुंगदा पुलिस न थौदोग अदुगी अकुपा अदु खांगदे अमसुंग अरा लेबा मिसक अदु फारे हैना फंगदोके CCTV फुटेज द जुम्फम वर्ग केस दु थिकट की बनी एडवोकेट अमा फारे क्राइम मफम अदु द आईसी रेंज लाराइवी लेरे अमसुंग चेनरिबा मि अदु वांगपोंग चथरे अरिबा यंगथिनबा अमना मिहार अदु की मरमनी आइना सेनियर उत्तर प्रदेश पुलिस ऑफिसर फ्रांक कुमार आइके आनागी चीफ मिनिस्टर अमसुंग बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती न थौदोग अदु यामना अवाबा अमसुंग इकायंगाइनी आइक्रे अमसुंग स्टेट असिदा वरिबा लॉ एंड ऑर्डर की मतंग द बीजेपी गवर्नमेंट वांग हंखरे काश्मीर द माइग्रेंट वर्कर लिसिंग क्या साफब मफम सिंध पथोक्तुना थांखरे चा क्या चेनखरे काश्मीर द माइग्रेंट वर्कर्स की मथक्ता अतमना मिहार क्या सथरकी बमतों माइग्रेंट वर्कर्स चा क्या हिमालय की तंपाक अदुदगी चेनाखरे अमसुंग ऑथोरिटीज न मफम मदुदा लेबा माइग्रेंट वर्कर लिसिंग क्या साफब मफम सिंध खरा नुबिदांग पथोक्तुना थांखरे है निदिंग थौगाब नुबित सेक्रेटरी ऑफिसर अमना फंगदोखरे मिलिटरी द चाकुंगन लेरबा अमसुंग पाक्सना सिक्योरिटी ऑपरेशन चथरबा फावबदा अक्टोबर की अंगन बदगी हौना लालहौबनी चिंगनबसिना काश्मीर द माइग्रेंट वर्कर मंगा यावना मिजम तारागा मथोय आटखरे थासिगी जम्मू एंड काश्मीर द बिहारी माइग्रेंट वर्कर मरी आटके बदगी मफम मदुदा थबक सुबा अतै सिनमिसिंग द मिपाइबा पोंगनारे आइना पटना द बिहार लेबर मिनिस्टर जीवीएस मिश्रा न फंगदोखरे म्यासिंग असि साथीबा अमनि मसि बिहार की मियोइसिंग द अतमना पंदम थंबा माले मसिगी मतंग द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह न लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिंह द वरी साखरे अमसुंग मरा लेबसिंग फागने अमसुंग चारक पीगनी आना मांगना अखोइदा थाजबा पिरखरे आना मिनिस्टर मिश्रा न आइगे
ngarang numidang waram Bihar Chief Minister Nitish Kumar nasu Manoj Sinhada wari sakhre aina manghna haike oirak libe fibam adu da Jammu and Kashmir authorities na migrant worker lising kyabo khodong thiba thokloi da safaba mafam sing du pudona thangkre amasung makhoi mayum da hanna da sinkhre haina senior police officer lamana haike workers sing adu safaga da mafam da putok na thamna na wari padu Bihar da migrant workers sing bathak ngarang no majing bita tamthina khothara kiba matung dane Kashmir da hujik lairiba migrant worker lising asina agriculture amasung construction da lamdam asigi worker force kimbar oiba waribani mamana bana thangna thilaga hatkhre Delhi gi sangha Bihar da nupa ama atopa nupa amana thangna thilaga hatkhre hane ning thauga ban numita official amana phongdorakle official adu ki matungina thaudoga du namhaising numit kin bidang pung 3:30 tabada thokibane madamasida sangum Bihar da leba Imran koba masagi chahi taragani pan suraba Beg de madu da equis aduna phone tawraki Imran ki mamana bani haiba equis aduna mahakpo lambi da thorokna na ba haike lambi da makhoi marai yena rakhi amasung equis aduna Imran bo thangna tinke thawdog adu thoklaba matung area adu ki senate police official sing thawdog thokfam da sangsen ke Beg de madu khudak ta All India Institute of Medical Sciences AIMS ki trauma center da pokhe amasung mahma pham adu da sike police official sing ki matung ina mihat adu ki matang da investigation ama haure Tawdog adu da miyakara su chenan bayabagi oitok par lay haina police officer lamana phangdoke police ki crime team masu evidence khomna da bakidam mafam adu da thonglake yemu marung ki batungina CCTV camera footage da upa phangpa tawdog adu mafam adu ki miwising da thamoi sokningai oike nagalamrom dana police na action lakhot pi da badagi nopa ama mathanta mai thajakre Uttar Pradesh ki Kanpur district lamgi matang ti yena bagi case da police na action lakhotana laibaki thong chaning daba Uladuna masagi sahi yang kai mangat sura banupa amamia mamangda masa matan tamai thajakre Polis ki thawung tu janing tebo utuna masa matan tamai thajake ba Isor Chandra Dexit ko ba miyo edu haksang pibam thi na mai da sake Maglala Lasput Rai Hospital da Pukatuna laikana ki thawdokadu nawaising nabita Syamnagar area thoke bane Nuba adu ki masanu pising na phongdorok pa da Kanpur gi Bednui area da laipa makhoi gi lam yena bagamari lena complaint taw da police na khotang amata lawatana Tamina lesson badagi bhagna mai thaduna sijana bahona kibane magau kiba sahi mari asi Syamnagar gi sana kyapuri da leipa Radhesyam Tiwari ko ba amagi asan bajum da lairake magi masanupi bhumika na permission da phongdorak pada kumjali singani taraga tareta bhagna Bidnu gi Gangapur colony da leipa Sunita Parma kobi napi yamadagi square yard chani pak so lamba set am laiki irai numitta Dausera gambar ilai na makhoi gi mungsu wal san bahuna na balai ki tharung khara pak ton na ba plot adu da satke tawi gomsu nganghingai waribadi ganasiam ko ba miyo ma police ka loidana plot adu da lakhe amsu madu magi lamni aina claim tawki miyo adu ga yenar pati ki phaki mapara Syamnagar police outpost da satke amsu matung ta da Bidnu police station da satke tawi gomsu police na action amata lakot pi da badagi mathwai sok tur mak mathan tamai tharaga sijana ba hona ki bani aina ba mi kana phang tawki Panbajabadi sahi asigi jun thada su police ta complaint to kiban bedroom ni suraba phawda police na action amata lakhut tabadagi besya wada da masagi sahi kuntra suraba nupa ama u amadagi thauri aduna sijabagi thawdok thokra bane Bangladeshi criminal ama Lucknow da kaplaga hatkhre case reward lupa lising yang kai lauk thokra Bangladesh ki criminal ama ding thau ka ban metan da Lucknow da khothong na bada police na noina kaptuna hatkhre Lucknow ki Joint Commissioner of Police Crime Nelvaza Chowdhury na phongdorak pada Hamza si Lucknow amusung Baranchi da aukiba sahi ani ki matam da thokiba huran chithi ki thawdok hong da thengna na chena ke Delhi jauna state mari da bhagna miwi kya da gi halaga selam de pochai kya mon ke Chowdhury na makata na phongdorak pada Hamza Bangladesh ki khulna district da gire maglupa lising therapy ra kamha ki gang members sing loinan India da changlake Auki basayul da fa ki ba geng adu ki mi da wong pung taw da Hamza na huran chinthi ki thawdok adu ki mastermind wai hai se khanglake Police ki matungina nonghalam dai pung ani minini fum ngarom ta bada police patrol party amana komti nagar ge Loya park manakta nongai pai ba mi khara uke masuma koi ba lepna na ba hai ke tawi guma suma koi police ta ki na thok na ba chen ba hau ke makoi ba tana ba police team da makoi na nongai kap silake police na nongai kap ke masuma koi ki marak ta gi amasok laga le mai thai ta ke magwanak pa hospital da pukat pada doctor namhak sire hairaki mag Hamzani aibse ko na khanglake Mahatarakpa atopa pau amadaso Bangladesh ta Hindu community ki jum humpu yana mai thakre Bangladesh ta Muslim amadi Hindu ki marakta kangluki oiba irang thorakpadagi Rangpur city da leiba
Hindu gi jum kun hena mai tha ok ba kaloi na punna mai tha ki ba jum masing umbu manga sukhre ana officer na report amana phangdokle police na thoki ba tok asigi matang da hai ki bada Hindu gi mi amana Facebook da Muslim gi dharma bu sai thang ba gi warol sing irakki badage maruina ongkana ba gi thong adu thoki bani haire Assistant Superintendent of Police Kamar Zamana phangdok ki bada thodok thokpham adu da police ki miyoising sanction khre amadi Hindu gi leiriba jum singak sen ba gi section tharong sing lawat khre Masina maram orga mai thana da bahora ramba jom taramanga da gi kun phawadi kan pangam hauki aire Facebook da Muslim dharma po chai thangba mauda iraki arban ha oriba Hindu nupa adu gi mayum adu so police nang absent dona thamkhre adu moina ba attackers sing adu manak nak pada leiba Hindu gi jom sing da sangchelaga Hindu gi jom sing mai thaba auraki bane Sathaki ba attack adu da asoka pan thopa gi paudi phang palaite adu moina phiba madu ning thijana control tawre Namajin na mitkin midang the Sergans upa jila ki Karimgans da thothoga du thoki bane fire service ki maike dagidi incident adu na midang pumapan minute jangkai chatpa matamda report tawraki bane Pergans mitha kurkur amadi Rangapur city dagi fire fighting unit sing mafam aduda sangchin khre kasi nongalam dai pung hom phawada mai mutana da bahonake masida asok apan angbagi pauti leite handakta pangthoki ba Durga Puja ki thorom barungda Hindu ki miyoi ani harkraba matung tarakpada hinsa ki thong asi hangalagle Social media da Muslim dharma gi chokni oiba wafam ge protest amuk thoraki abagi matung tarakpada Muslim ki position jum sakai snamita ki protest tawbi ki khongjang changchen bahura ki bane Sanpur ga ngkhoi lo da Kumila da Durga Puja ki thorom pangthok ling batam da aripa thong adu sathar ki bane Karimgans ta leiba Hindu gi mandir abada mi chamanga rom no hopsin don attack tawsilak padage nga thong na bahona pada police na nomai ka pada mi mari seki extreme right sing oirba Islamic sasun Tambra Andolon da Thangjina Mitagi Dhaka gi downtown area the procession pang thoke Komila dagi social media da sandor ke mes adu viral oiraki paki meukta Muslim gi miyoi singa du protest tobi khongjang changsen bahura kibane Muslim na majority oiba Bangladesh da dharma ba ikai ba pibagi thong umasa tharaki ba du yamna kanna jaring de haire attacker singa du na temple committee gi executive member amati thangna thinduna hatke aduga to pa Hindu gi miyoi amki asi bhaksang so bukri amadagi phanke haire Irai numita capital Dhaka amadi Sitagong da hingsa ki thong sing chatharak padagi police na tiar gyasa made Robert bullet Kaptuna chektum langlak liba Muslim protesters sing batan khainan bahona ki aire high speed mobile phone internet service to hingsa ki thong sing makhatana chatharak tan ba thingnen khre aire aroiba da content sing asigi maroiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punamak pathaga sari channel sina tom ta kanarbadi Subscribe to be represent subscribe to be like and share to visit our video po amok hana thagasari